Langpher BJP Mondol Committee Atum Executive Amay Kang Nipon. Lason si Langpher Constituency along BJP Mondol Committee Atum Pen Executive Amay Kang Nipon. Bangso Amay along Alohi Aman Pen Kachitongdun Lake Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhuram Lake Thelapen Rosmi Teron P Honorable President BJMM Atum Chetongdun si Ason BJP A Party Koson Pensi ke claim kedam anso se kepang tangpon thujia phansi pini chingwai chingsai pon. Huluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. Greater Lahorijan Bazar Committee tumpen kapang thirasai ki claim pon. Pini thang ni phai sir kep arni ada por phai ner kebra achitim apor pen khatkhati police station ke parlo Lahorijan along Greater Lahorijan Bazar Committee tumpen kapang thirasai ki claim kedeng pon. Son si Lahorijan ahithi ke paklar dun borpen isi Karbi Anglong pen mate Northeast Angbong pen kang thirnai ahithi pua ke mang pen Greater Lahorijan Bazar Committee pen Cleanliness Drive mate kapang thirasai ke claim deng pon. Bangso kapang thirasai ke claim pon Greater Lahorijan Bazar Committee meipu Bipul Tiso Chunbang Bijoy Teron Rangsina Tiso Tinku Intilapen Ari Sangho Doan Lahorijan ahithi along Kulat Kachobi Tuman Cherap Cheto dun pen Mesen pen sai pachun pon. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Nilip BJP Mandal Committee along Executive Amay Kangni. Lakhain Koira po Nilip MEC Constituency Marjong Club asai hemalong thang ni phai sir kep arni ada por phai kep Nilip BJP Mandal Committee Executive Committee amay arsikjet kachingwai kaching sai amay dopon. Nilip BJP Mandal Committee pen Executive amay kangni ponahut may kechari pon Nilip BJP Mandal Committee amay phu Bapuram Teron ahin pen may chari ponlo. Labangso amay along manpeng kedo BJP East Karbi Anglong District Committee amay phu Roland Kiling Chetongdun. Nilip MAC Pobitra Rongpita nang Chetongdun si Kevangjiar ni anta Nilip ahabar along ta BJP aja kong kepang tang thubom jiaphan may along jaipon. Karbi Anglong ahabar tin along ta kaching thur abar cyclong ke poriborton asor kar kevang pensi Nilip along ta dolo Koilamati Degrum RCC adelong ke patang Silonijan tu choki hola BBDC Cheleng Thor atowar kaselam penchenglok ason kaching thurang thek claim pilo. Kado kave arat atumta chinilo. Lapen Nilip ahawar Inglong ar kok lapen thoy along anta. Ke paching thur ponjia phanpu matha ponsi kedam tang surihini rain koiraisi aningkan ar koya chekloni phai ing koira ke thom arni panjan poisa ingti arong along MP Horen Singh be ari deng pen poisa ingti arong pen tarapung Cheleng Thor atowar kaselam ponjia phan MP ari deng pen long e somponlo. Bonta pini arni anta ku e banta kitagbak asin awe pinlang ajoyni ratatum chong hong pronglo. Labangso alam the klardak alam the kilong jiaphan pherangkia hin pen karjo hut Nilip MEC Pobitra Rongpi ahin pen lamboy ki pipon ke on process sidolang akam ta claim kledet pen tangka chodet pukali akam ta claim klelang mo section order longlo te contractor aphan pipo akam ta claim pon fit popusi lamboy pipon thu laso hut Kachetongdun Prabhari Nilip Mandal Hun Phangcho Nilip BJP Mandal Committee Adihin Rimbang Mohan Singh Teron BJP Mandal Committee Self Morchas Meipu Kongchun Bang Local Committee President Samsing Hanse Secretary Dilip Teron Kadokawe Bang Pharohini Sose Armu Chetongdun Lapen May along Mesen Pen May Pajutpon. Ini tarik sirkep February ciklo. Itu quarterly itu executive meeting dobong. Si pini itu Nilip Mondol long dak itu Marjong Club long si itu executive meeting dolo. Si itu pini bang ke public meeting kali organizational meeting party ki claim ke dam nahi lapen disiplin itu koson si kidu ke thakri ma ke claim por nahi ma lapen itu non incoming program mukha itu do schedule mukha do la silahai pathak sipini ke chingmai pa Ningkan segmen batai kana sir ini tu quarterly si do quarterly chiklo jam hom and report pini jasemet nale tumla bangso executive committee hoda tumla agenda ke koson sono agenda ke kaprek ke ave litum pini chingwai pon ke la party tum ke claim pon kaprek pini tum do ke claim ke dama tum do la selang tum pen report hai and law boot committee report pen secretary control report pen ason si Mondol committee tum report nang pilo la selang tum
schedule teng pen kam hai claim no ma claim pen board committee ki ja tom president buta me schedule teng pen to kam claim pon ma claim pon sila hai report sing an pon te non ke bang je la MP election of anta pini chingi wai pon mas MP election na phan ge pini itum thang da chingi khan ga be thele tum pini bang organizational meeting le tum ke claim ke dam ko son ma la hai je chingwai chak pini bang ये कोई ऑल असम 9 pen 10 तारीख के मंडल एग्जीक्यूटिव मीटिंग निले दहन बिनाई कोसी डायरेक्टिव नंपले लो लसो टेंग बेंसी इसकार बेंगलों लंगटा उतरटा मंडल दो ग्रेट रॉक्सिया मंडल दो लसोंग बोंग दाग निली फांसी लो दाग पिनी ताई तो नंग पटांगो अलगी फादो दो नहीं कोसी सिपिनी लदाक निली दाग के बांग पेन लदाक के ठेगलोंग बांग के निली IMC official rongpi pendanglok so gene probari un pancho pendanglok dak mondol president general secretary tuman setame diklem ge damani ngarong pro la pentua bangke ladak ke bang pen dilia ko ke thekthulong bangke ladak ki ongdung abut committee tuman ta president general secretary tumta do shakti kendro labangso a promukh tumta do apalok tumta do la pentua bangke ladak বিহেকৈ মণ্ডল কমিটি লং অফিস বেৰাৰ্স লাপেন এক্সিকিউটিভ কমিটি তুমানটা লাপেন মোৰ্চা প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰি তুমানটা কি দোসিনি লিগে ঠেকলং লাপেন থু নিলি লাদাক আকো ইসিকে ঠেকলং পন্থ বাংগে লাদাক পিনি ডিসিপ্লিন পেনসি कि दो आना तुम से तामे पिनी है बांके कि ठेगलोंग लपेन कि चेंग बेन की जुट अंता इंगनी क्लूब लपेन लाम के चिंग की जुटान आन से तामे नीली तुम लदाक पॉजिटिवली से नीली तुम ठेगलोंग दो nanti sar nam nong li la district along president na kulong lok penang li non na jitu BJP party ke pangtangi la pen sayang kong gedeng konji phanang ko pipi ke chisik bondo sa नीली तुम बिहे खोए बांके लदाक बूथ कमिटी दो मंडल कमिटी दो लपेन शक्ति केंद्र कमिटी la anbang ke aprang ben si kiseng tang side lo la so a committee anabang ako puthot elong long ni kona ni boot of president chivoy jui boot of president abang kisange ning hang dim do wadim anabang ke non ilitum la so dag di anabang larik po la pentu abang ke inut bahini jong si ako boot committee long sitame kisang atum do po la so inactive dim anabang ke non ilitum ako la so dim anabang ke inut bahini fan la konti po la pentu abang ke non Bharatiya Janata Party isi Assam along lapen Karbi Anglong long aki mia bangke pace committee itu la bangke aprang ke Gujarat long sidocot along leprek state long gawe sitame nona bangke dilitum la pace committee sitame nilitum ladak kiseng poni fan chisi ponelo la pentua bangke non optai siang bong si pace committee bangke nilitum seng pon long lapo pace committee jong si seng pon long lap lo pulutan te nilitum pace committee that si dak iskar Anglong long bangke 70,000 sosial abang so abang ku